adda maangot ko Siguro, adda ni samantadong rit. Adda na ang dod. Ha? Nakita dakmanan dagiti kaadalak. Rugyan dakmanan asutilan. Jak ida ikas kaso. Magnaaklat ta. Labasak idan. Tagdiritso ako ni di classroom mi. Agapot kayo kakadwa. Tao matibuor manen. Adda ni samantadong rit. Kitaan niyo mutipado na Nagmureng. Nagadot si mansyana. Kasla pagpigadan. Binigat latta na kasta dagita akaklasik. Sanda maumuma amangoy uyaw kanya. Sigurado nga inton sumarag na iti classroom mi no madamdama. Surunandak manan. Dandani akmalpasan nga agdigos. Samantha, apok, nalpaskan. Nagbayag kamot nga agdigusan. Usara kunta sabaw, naglabak. Jak pa'y nalpas, Lola. Nagbayag kamot ngay. Itay kapay ladita. Dara sa mata na'y aldawan. Wan ka di, makauray kayo, Lola. Di kay mat makaururay, mabit langan. Anyat pagkaskas taam aya, Samantha. Apay agmurmuryot ka manan. Jak kaya tantag eskwela, Lola. Di dakmat lasar sa dangan dagiti kaadala kasursurunan. Samantadong rit pa yan ti awag da kanyak. Nay, apay ngaya kas tatibag bagada. Kat saan kamot anadong rit, apok? Pasig ngamin adaan, kan naman mansaan dagiti badok. Kan nataktakupan pay. Nala, agan anos kawan. Kan maysa, nalaing ka. Maysa ka kadagiti addatap na iji pagadalan nyo. Isungagan anos ka. Kanayon dak ngamin nga uyawan iji pagadalan. Pati ti tsinelas ko anaabutan. Uyawan da, Lola. Ala, agan anos ka laeng, apok. Bayam, tainton adda kwartak. Kumatangak to iti tsinelas mawan. Lola. Ay na, maumadan tumutlaang amang dildilaw kan ka. Ay, pasensya kan atan Amumot ti kinarigat ti panagbiag tayo. Lola. Nagado kayong agkakabsat a pinanawan dagiti dadakkelyo, apok. Sisak laeng namang isaksakan kada kayo. Unaan tayo pa agatangan ti para iti taraon tayo. Isungagan anos ka, wan. Wan, Lola. No adda manggag mo kadagiti kaadalam. Aputemlatan dagita lapayag mo. No sorduanda ka. Di mo idan ikaskaso, wan. Wan, Lola. Aldawan, apay di ka mapanag-eskwela, Samantha. Di ka pa'y matla nakarubwat. Jak sa sumarakan, Lola. Anya, apay ngay apok. Tulungan kayon sa langan ng trabaho. Ay, saan Unay kan aya, di mo't nagsaritatan. Kunak agan anos ka. Tauray makalpas ka lakuma iti high school, mayaten. Lola. Alakin din, agrubot kan tayong kagiskwelan. Antoy, balon mo iti pagadalan nyo. Igatag mo iti meriendam, wan. Ha? Nangalaan nyo nga iti kwartayo, Lola. Tay naglakwak iti tarungken marunggay. Ala, idulin yun ata igatang nyo iti kanan nyo, Lola. At dapay mo't nabate. Alaki din, alamon, tayong kagiskwelan, wan. Balunam tumot tanjay duwa nga itlong ngayon lambong ko. Ta si daem no aldaw. Mga anakon, naimas ti balon ko ita. Nalambong nga itlog. Idi kalman, hinlambong atarong kan kamatis ti balon ko. Ngam ita, itlog. Ni, apay ngayon badong man ang tapigadan nyo. Ngino trapo yo, Samantha. Ni, saan mo't atrapo ti badok, Brian? Anyat si Dam. Itlog, Brian. Yak! Sumot lang agat utot Taitlog mo't gayam ti si Dam. Ha? Yak! No siyak,
Hotdog ti sidak. Tadda kwarta da tatangken nanang ko nga igatang da iti naimas sa sidaet. Siguro, di ka pa'y nakaramraman iti hotdogan niya. Ha? Nakaraman akon. Idi nagpakanti ka aruba mi. Anya? Nasyak, kanayon hotdog ti sidaet. Longganisa, fried chicken, lechon, kanda dumapay. Kat nagasat ka tamakaraman kay ti kakasta amasida, Brian. Una, iso amalas mo, ta nagkurapay kayo. Kakaasi ka, Mike. Hala, mangantayo na pok, ayabam dagiti addimon. Win lola, ngam anya ka diti masida? Inlambong nga ugot ti kamote. Nanggali pa kiti kamatis nga dabugoong na. Ay, ugot manan lola? Wala, mayat ti ugot na nasustansya. Inton malam, agsidatay mo ti lubyas ken okra. Mayat kit diti kanayon anateng, tapagpapigsa iti bagay, apo. No kasta? Saan kan nga agtuloy nga giskwela samanta? Saanan, Brian? Tamarigatan ni Lolak amang paadal kanyak. Ay, piman ka, Mike. Awan nga rod Talaga may saltek kayo ni ti kinarigat ti biyag. Ta saan ka na makaadal? Ay, anusam nga rod agbakbakit amang urkurangas samanta? Wen talaga akasta. Anya nga rod ngayt kat saan kami matabak ng akas kada kayo, Brian? Iso nga rod ako nakamalas mo. Siya, swerte ak. Iso ako kamlatan ti umapapal samanta. Talaga asaanan nga umasinso ti panagbiagyo. Ta saan ka gayam ang makaadal? Ngam siya, ado ti kwarta dagiti dadakkel ko apang paadal da kanyak. Wen nga rod, iso anagasat ka. Taada pagadal mo, Brian. Anya ti kayat mo nga alaan na kurso, Brian, anak. Kinahinhinyero, mama. Sige, saya atam nga rod agadal. Tapno agbalin kanto nga inhenyero. Wen, mama, basta ito diyo amin nakasapulak. Diyak kayat amabitin ti allowance ko. Tiket ko, adda ka na ayon kwartak. Tano mabitin ti kwartak, diyak lagis iskwilan. Ha? May kariyo ka di, mama. Ama ito diyo amin nakasapulak. Sige. Ikarigatan mi iti amam, anak ko. Tati kayat ko, karni akanayon ti sidak. Diyak kayat tinateng. Uray prutas la kumatikanem. No di mo kayat tinateng, anak ko. Sana sumrag tinatengken prutas itingiwat ko, mama. Karni lang ken frozen food ti kayat ko. Ken ti kayat ko, no agiskwilak, ijay fast food ti panganak, mama. Aniya? Naimimas ti luto da iti fast food, mama. May mayat matlaang ano at Basta, no nya timbagak, iso ti masurot, mama. Agsarda nga agiskwela, no tumngaran nyo ti kayat ko. Lola, tangay sa anak mo tinagi si eskwela. Anya nga tanong sumuragak nga agtrabaho. Ha? Anya ko matrabaho nga yapok. Uri anya ditan basta nadalo sa pagsapulan. Padasag ti agaplay kas waitress iti restaurant. Anya? Aginawid akmatlaang dito balay, Lola. Tadyak kaya ti maisina kada kayo. Ay kat, makamu ka nga roda apok. Adakan ka dayta. Hi! Hello, sir. Anyat sapsapulan nyo? Sika, miss. Ha? Sukidak iti daytoy a restaurant. Isungam amok ti rupa. Ngam tinagan mo ti jak mo. Anya ka di ti madaydayaw anagan mo, miss. Samantha, sir. Nagpintasin anagan? Mauricio. Nice meeting yon, Samantha. Mabalin ka di nga awisan, madamdama? Inton madismiss ka. Kuha. Di ka kumagbutang kanyak. Kaya't ko ti makisiningad ken ka, Samantha. Dayta, kat no okay lang ken ka. Kan maysa, balo akon, miss. Sika nga'y, ada ka din nobyo no asawam? Awan, sir. Single ak pailaan.
Mayat nga rod, miss. Pakaragsakak tinamwak maipapankin ka. So, mabalinta nga rod, ti agkuyog inton madamdama? Sukunan kanto, Samantha. Sige, mangan ka lang. Di kagbabayin, Samantha. One, sir. Amo, nakapinpintas ka man. I love you, Samantha. Pasensya ka na, no nagaramak adagos. Sir, No kayaten na, agbalin kanto a senyorita, iti pagtaengak. Agbyag kanto ananamay, iti dinnak. Promise ko ken kadayta, Samantha. kayat ko pa iti makaadal. Iso asimir ka sales lady, tapno makaurno nga kiti pagadal ko, sir. Pagadalan ka, no kasta ti kayat mo. Wan, Samantha. Anya kurso ti kayat mong alaan. Ibagam, tasyak ti mang paadal ken ka. Anya? Lola, adda kadwa kasi mangpet. Iso ni Mauricio. Nobyok. Naimbag nga oras mo, kabsat. Ay, kastamot kun ka, kabsat. Lola, addan kaayan-ayat ko. Katsapay ko mata sa andak nga ungtan. Hey, Manang, pagtuluyag nga eskwela ti apo ko. Kayat ko makalpas iti panagadal na. Wen Lola, ket di kay madanagan. Sa anak pa ama ki asawa. Agkalay sa kamin to ni Mauricio, inton makalpasak kun iti panagadal ko. kumusta ti panagadal mo, Brian? Mayat mama. Lumuklukmag ka. Ne, kita anak ko tama nga numasobraam ti lukmag mo. Imbis maragsakan kayo, talumuklok magak mama. Saan na nasaya at no sobra ti kinalukmag, anak. Kit-kitaam dagitikan kanam. Daytan samot lamang mga nandararamida manak ko. Unay kayo umutin mama. Sakitin yun samot ti manggasgastos iti kanak. Di kay kadi madanagan. Tainton inhinyero akon. Jak to agdawatan iti igatang ko iti pang-restaurant ko kada kayo. Di mo ba't ngamin kayat ti mangan dito'y balay? Ti kayat mo, ijerwarlatan ti panganami ti agsapa. Aldaw ka na rabi. Naimimas nga rod ti makan ijerwar mama. Iho, Sana balay. Taumadanin ti panagturpos ko. Agbalinak ton nga inhinyero. Ibagak tuman kadag iti bats ko iti elementarya. Ken high school, tag-reunion kamin tuman. Tapasikatak to ida. Sigurado asyak ti kababaknangan kada kada. Tasyak la siguro tinakalpas iti panagadal na, mama. Samantha, umadanin ti graduation mo. Wen nga rod Mauricio. Agyaman akan ka ha. Utang ko ti amin kan ka. Ay ayatan ka, Samantha. Isu nga ipaay ko amin na pagragsakam. Ken amin na pagsayaatam. Agyaman ak Mauricio. Ket inton graduation mo, addan to isagot ko ken ka. Apay amasapol nga aputam ti matak iti panyo, honey. Una, tapno saan mo makita dagos ti isagot ko ken ka. Mala, umay ka. Anya nga min dayta, honey. Sige, mabalin mo nga ikatan ti nakabarabad a panyo iti matam. O sige. Nagpinta sa kotse? Wen, Samantha. Kukwam da ita ako, tse. Sagot ko ken ka. Ala, nginginaan dahi ti a kotse ah. Saan ko man? Di ka nagkadkad. Basta para ken ka da ita. Katsya ka mismo ti mangisuro ken ka nga agmaniho. Regalo ken ka da ita iti panagturpos mon. I love you.
I love you too, Mauricio. Thank you itinaytapan nagayat. Agyaman hakunay. Nagbiit ti panakastrag mo iti trabaho, Samantha. Wen nga rod, honey. Kasto ti arapaap ko. Di makatrabaho ak. Tapno subadak ti kinaimbag mo kanyak. Sa anak nga gururay iti subad, wenno sukat ti anyaman a naaramidak ken ka, Samantha. Honey, No para kanyak, uray saan kan nga agtrabaho. Ngumam mo ka pakaragsakam ti maadan iti trabaho. Iswa sige, okay lang kanyak. Kat ti sweldom to, itulong mo to iti kakabsat mo. agyaman akan ka, honey. Nakasingsingput ka talaga. Kun nasaya at no agtrabaho ka, honey. Tapno saan kanto amaboryo, intun siya kung ti pumusay. Anya ka din tayo ibagbagam. Saan kumamatakas na ti ibagbagam, honey? Saan tayo at ang altibiyag tayo, honey? Iso di tayo maibagan o kaano ti ipupusay tayo. Nang runa kanyak, taadan edad ko. Nukas pangarigan, ta siya kung ti mapukaw, kukwam tonda ito'y apalay. Kun dagiti daduma pa'y asa ni Kwak. Tawan mo't anak ko apang ipatawidak kadagita. Isu nga si kaswenta ko man ti panagkalay sata, Samantha. Hello, Lola? Hello, Apok. Nabayagan na di kay nagawawid dito'y balay. Manipod nalpas ti kalay sayo kan ni Mauricio. Di kayo nagawawid dito'y. Kaano ngay ngagawid kayo? Kailiw na kayo. Wento, Lola. Awan pa ngamin bakasyon ko iti trabaho. Bayan nyo, agawid kami to no makabakasyonak. Sige nga, Rod. Urayan may ti panagbakasyon mo, ha? Di yo'y baybayag. Wen, Lola. O sige, umawag ak to no malam. Tagrubwatak pa ama pa nagtrabaho. Bye. Asino day jay, honey? Ni Lola, mailiw da ka nun. Pag-awawidan dati iti lugar mi. Kat agawid ta, honey. O sige, mangalaak pa iti bakasyon ko, honey. Gamne, marigatan akong ngagmaneho. Isu at ilugan mo ton ti aramaten ta nga agawid. Si kanton ti agmaneho, honey. Sure, honey. Awan problema iti dayta. Oh, apa nga insardeng mo tilugan, honey? Di ta apagadalan ti nag-eskwela ak iti elementarya kan high school, honey. Ha? Kasta ka di? Wan, honey. Maipalagip kanyak tinapalabas. Di pa nanguy-uyaw dagiti kaadalak iti kanyak. Gapo iti kaslatrapo abadok. Gapo iti kinadaanan. Ala, mapantan, honey. Ha? Kasla mabigbig ko ti babae amagmag na itiigit ti kalsada, Oh, apa nga insardeng mo man ang tilugan, honey? Amamok ti magmag na itiigit ti kalsada, honey. Ti ina ti kaadalak idi. Nana Josie! Ha? Didak ka din mabigbig, Nana? Pasensya kan, balasang ko. Diyak unay makabigbigan. Asino kay tayon? Siyak ni Samantha. Ti kaadalan ti anak yu idi iti elementarya kan high school. Si Kadaytan? Ay nakapimpintas ka batan. Agyaman ak, Nana. Papanan nyo ka di? Agawid ako na. Magmagnaak, tawan mo't maluganak. Sige, umay kayon. Lumugan kayo, Nana. Taidagas kayo iti balayo. Isugayam ti asawam. Wan, Nana.
ni Mauricio. Nay mga oras mo, kabsat. Kastamat kan ka, kabsat. Kat kumusta mo to ni Brian nga anak yun, nana? Ay, kasjay masakit lata. Ha? Masakit? Apay ngagsakit? Ay, nabayagan nga saksakit di kaadala ang balasak ko. Akat no kayat yo, dumagas kayo iji palay, tapno makitam ti kasasaad na itan. Ha? O sige, nana. Imbag ka pa'y. Napintasan ti biyag mo, Samantha. Ngamsyak, masaksakitak. Brian, apay ang nagkutong kamatan. Wen, talinamutin ti kanser ti laslasag ko. Anya, no kasta, adda kanser mo. Wen, kit panagkunak. Umadanin ti apit ko. Anya, Komplikasyon ti sakit ko, Samantha. Nabayagin nga agsaksakitak. Idi nakaptanak iti sakit. Nagsarday nga akmeten ang nag-eskwela. kasta kaya. Ket agyaman na taimay kayo. Makapagkidawak iti pamakawan kin ka, Samantha. Brian, Pakawanan na ko ma. Gapo iti pananguy-uyaw ko ken ka iti kalabas. Bababahuyak dagita ngay nararamid ko ken ka. Ti pananglalais ko ken ka. Inuy-uyaw ka. Anak ko rapay ka. Ngam ita. Napintasan ti biyag mo. ala, lipatan mo day chay. Di mon panunutan pa'y. Agpaimbag ka kiti. Agpapigsa ka. Tapno maituloy mo man ang tag-eskwela. Awanan. Nakapsut ako. Ken awanan kwartami. Tainggat-gatang mi iti agas ko. Ket kablaawan ka. Naragsakak parakin ka. Tanapintasin ti biyag mo ita. Pakawanan na kuma. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hello, Daddy? Hello, Carla anak. Kumusta kayo ni Lola dito Pilipinas? Nakagatang ka din ni Lola Mitiagas na? Wan, Daddy. Nakagatangan. Nasayat nga raw, anak ko. Okay? Kumusta mo ti panagadal mo? Ayos lang, Daddy. Ay, wan gayam. Ada kumakayat ko akid dawan kada kayo. Anya dahi ta, anak ko. Ibagam lang. Itad mi ka ni mamem, no anya dahi ta. Kayat ko kumatibaro a cellphone, Daddy. Ngamin, daanan da ito cellphone ko. Dahi talaga, anak ko. Malala, inton bigat. Agi pa wita kiti kwarta. William, tay kap-kap na ka masilpon, anak ko. Thank you, Daddy. Yes, makagatang ako ni tibaro a cellphone ko. Itay da pala dito'y parke. Ang awan pala ang ni Carla. Wan nga rod, friend. Nagpayag mo't. Ay, natitikasursuron ko nga ramidan. Kaya agur ura iti mabayag. Ay na, sumangpet tula da dya babae tayo sa gunot ko. Nagbayag? Ay, agur ura yung dagi tayo gagayam tayo ija beach. Urayan tabiit.
Sigurado nga asidagdag siya. Ay na, pasensya kayo ha, naladawak. Ay, sa dino kami tinapnapanam. Pasensya kayo na talaga. Napan ko nga inala di pa it ni daddy a kwarta. Isuting gatang ko iti ti baro a cellphone ko. Oh, kita Ay, wow! Wow! Ay, na nagpintas matanday ta cellphone mo? Tay nanginaday ta Ay, sana all. Daan nga minan di sigo da cellphone ko. Isa di mawatak ka ni daddy iti gatang ko. Nagpintas madaytan, friend. Ninginaan a cellphone. Siya kumamot ti gatangan ni nanang. Ala, mapantay yung arodan. Sigurado nga agurura yung dagiti kakadwa tayo ijay beach. Pumapala ka talaga iti day ta cellphone mo, friend. Nginginaan. Ay, padasak man mat nga ibaga kan ni Papa inton umawag kanya? Ay, sigurado nga igatangan na kaday jay, friend. Sabala ko Amumat, stricto ni Papa. Umapalak at talaga kada kayong adwa, Carla, Ricky. Oh, apay matlina. Wala, gapot na amin na kayat yung kat kabailan tinaganak yung agatangan. Cellphone kas kada laptop, kat nalakadalaan nga ipay kada kayo. Ha? Ngam siya. Mano atawanan day ti cellphone ko. Nabutak pa yan. Ano saklat ta. Gaputa dinak maigatangan ni Nana. Ay na, friend. Maigatangan na kaday jay. Angam, saan pa siguro nga ita, Kasano ko maigatangan na. Kat manulaang ti sweldo na kas babaunan. Iso ang malabo ang mapasamak day ta. Oh, nasaya at hadakan anak ko. Nakaluto ako niti pangrabyanta. Idi sumtabag mong tamanganta. Oh, apay akas to tilangam anak. Nanang, ang mga numabalin nga igatangan nak iti baro ang cellphone. Kitaan nyo man ti cellphone ko, Daan, kan lalakaan a cellphone. Ah, Di yu pa'y magatang amin na kayat ko. kwa anak. Ay, pasensya kan. Amumet nga da maintenance ko nga agas ko. Ay, iso nga minti da duma paggasgastusak, anak. Kanti pa naghadal mo. Dayta ka na yun ti bagayo tunggal adda kayat ko apagatang kada kayo. Di ta kayo man lang. Ay, Lina! Mabiit laang! Lina! Apay, ano ti kayat mo cellphone, anak ko? Kayat ko, tayo datatak na anak agad aman sanas, Papa. Tayo kasla iti cellphone ni Carla gayem ko. Tayo agbalor iti 30K. Anya? Nagginamaten? Aga mala, di ka madanangan, anak ko. Kasaritak ni mamam tayo so tagipawit iti kwarta ng gatang mo, ha? Ay na, thank you, Papa. Kamodyanan na, masukatanan ti cellphone ko, alalakain. Awanan niya man na, anak ko. Tinapateg, i-guide mo ti panagadal mo, ha? Yes, Papa. Di ka madalagan. Kita ti cellphone ko, friend. Ay na, nakaraglagsaka. Gaputa nagatang kung iti cellphone, akas iti cellphone ni Carla. Wow, friend. Ay na, umapalak at talaga. Siyaklaangan ti kastoy ti cellphone. Lalakaan, kendaan, ngam saan lata masukatan. Ibangam ngamin iti inam, agpakaasi ka ken kuana. Ay na, friend, oray agparinto mga iti sangwanan na. Di nak maigatangan iti kas na cellphone. Gaputa umanay laang nga panginaldaw-aldaw mi ti sweldo na akas babaunan. Ganun? Ay, no kayat mo, itad ko lang kan di sigod na cellphone ko. Ha? Talaga? Yes! Itad ko kan ka. Awan mat sa bali apang tada. Ay na, agyaman nak, friend. Thank you at talaga. Ne, nangalaam iti dayta cellphone, anak. Saan mo taday ta di cellphone mo? Awan bibiyang yo, no sa dino tinangalaak nanang. Kundi yun damagan ba? Imbaglakid din tadapay gayem ko anasyan kanyak. Iso nga impadawat na daytoy, gaputaan muna adi nakabailan nga igatangan. Ha,
No nagadal kayo kumangamin iti nasaya at idi, dinatalgad ko matitrabaho yu ita. Saan kat ababaonan? Manipod ubing aging gaita, babaonan kay latta. Anya? Kitaan nyo man dagiti dadakkel dagiti gagayim ko. Pasig da amin nga da iti abroad. Iso amay iti da amin ti kayat ti anak da. Ngam da kayo. Ultimo baro akawas ko. Di dak maigatangan. Lina, anak. Saan kumamot akas ta ti panagsasaom kanyak Imbag pa'y dagiti gagayim ko. Amin akayat da. Ited adagos tinaganak da. Ngam da kayo. Pulos. Ay, pasensya ka na, anak ko. At di ka madanagan. Padasag ti umutang iti amok. Tauray ikarok tulatan ti utangag. Kat no pa utangan dak, itad ko adagos kan ka. Tapno magatang mo di cellphone nga ibagbagam. Ay nananang, saan apasig asa ulaang? Ibagayon tulatan no adda. Makauma. Anyamot tanda ito inluto yu asidaan nanang. Kanayon mutlatan nga ugot ti kamote. Makauma. Ay na, pasensya ka na, anak ko. Pasensya, pasensya. Kanayon latan nakasta. Inurnong ko nga minti swildok. Iti kalabas, anak ko. Ha? Addo ti kwarta. Sapay ko mataumdas da itang igatang mo iti cellphone na kayat mo, anak ko. Oh, adamat gayam kwartayo. Mala, jakon ituloy ti mangan. Iduling nyo latan. Innakon. Ay na, amoy friend. Nakaragragsakak ita. Ha? Taapay, friend? Ngamin, nakagatangak mo tin iti cellphone ko. Ha? Atoy Kagat-gatang ko la itay. Wow! Uy, nakagatang ka mo iti kasta cellphone, friend. Unak mo noon ti kwarta ni nanang mo, Ay na, kat inurnong na ti sweldo na, friend. Kan imutang pa iti boss na. Iso anagatang ko da ito Talaga lang, ha? Ay kat, agpapada tayo na, friend. Nakagat aman sanas, titatak dagiti cellphone tayo. Nanang, kwartayo man. Ay, awang kwartak alina. Di kay pa nagsweldo aya. Awan masweldo. Nadyak pa'y na ikaro di utang ko iti bus ko. Ay na, sumapul kayo ngamin iti sabali apanggadan nyo Panawan yun day at trabaho yo. Tanagbasit mati sweldo yo ijay. Ay na, sana mabalin. Tada pa'y utang ko iti amo kanak ko. Anyamatan. Sabi gumatang ako maitibadok. Naimbag pa'y dagiti gagayom ko. Tanagpipintas kan branded amin na kawasda. Ngamsyak, puro daan. Takasano, pasig awagwag tigat-gatangin nyo abado. Ay, agan anos ka kadi anak ko. Naimbag tulan umakalpas kay ti panagadal mo. Tauray gatangam to amin na kayat mo. Inton addan na talgad apang gadam. Ha? Kaanon to pa'y ngay dayta? Ay, jak pa'y ma-enjoy matiki na teenager ko. Tanagalas mat dagiti kawas ko. Ne, apay dagita abag. Papanamli na. Inak agsapol iti pagtrabahwak nanang. Anya, katkasanon nga ti panagadal mo anak ko. Ay na, maudin dayta adal-adal. Agtrabaho akpay, tapno maadda anak iti kwarta. Agadalak to, no adon kwarta. Ay saan? Agadal ka tay karigatan ka pagadalan lina. Nagkarit kayo amang ibaga iti kasta. Ngam di yumat nga rod kabailan nga ipaay amin akasapula. Minor di edad ka pa'y laang anak ko. Anak ko matrabaho ti Sir Cam. Ay nananang, nalakaapik yan titawan. Basta, adda sirkak at trabaho. Katdakkel ka no ti sweldok ijay. Yag mo man dagita abag. Di ka pumanaw. Pangasim ko manak ko. Ay, di yuman agawan dagita bag ko. Dita kayon, bye-bye andak. Tadakkel akon, kabailakon ti manggad iti pagbiag ko. Lina! Agsubli ka, anak ko! Anya trabaho ti Sir Cam, Lina? Club ka numat. Kung nagigayam ko iti Facebook. Ha? Ala? Anya trabaho mi jay ngay?
Para serve ka no iti arak kan pulutan dagiti customer. Kat, pinalubusan na kaninanang mo. Saan? Ngam impilit ko. Basol na lang nga. Tadi na maitid amin ang kasapulak. Ala, saan ko maakasta, friend? Di mo tangtangsitan di inam. Ha? Tapno amom, friend. Apapalan ka. Ha? Apay mat. Anya kumati apalan nyo kanya? Ata kadwam ti inam. Ha? Saan nakas kada kami kan ni Ricky? Maminsan la iti 2 atawon a makita mi tinaganak mi. Gaputa dadakit nga ron iti abroad. Syakit di anti umapal kada kayo. Gaputa maitid na amin akayat nyo. Nagasat ka, friend. Uray sana maitid ti inam ti amin na kayat mo. Ngam kadwam iti inal daw. Mariknam ti panangipatagnakan ka. Ngam da kami ngay. Iso nga iti itid da amin na kayat mi. Tawan dakat nga ron iti sidong mi. Ha? Dumalatan no makadwam dagiti dadakkel mo. Tano adda parikot mo, adda pangibagaam. Ngamda kami, awan. Sa anak ngamin amap na kiti telepono lang nga pagsaritaan mi kadagiti dadakkel ko. Carla? Iso adi mo ko mapagsasawan ti inam, no di na maitad amin akayat mo. Gaputan na balbalur ti presensya na, ngam dagiti na materialan abanag. Kinapudno na, friend. Nabayagan akailiw ko da mamakan papak. Tamani po dubingak. Awan da iti danak. Niyayak tinadakkalak. Nga oray kayat ko kumamat nga ko panida. Nga madada iti adayo. Puno may tanda amin nakasapulak. Adalat na kurang, friend. Kasapulak ti presensyada. Anyan. Mas napatpatag kadakwada ti trabaho na ngam siya nga anak da. No tutuusan, adun ti urnong da. Mabalinda ko man ti agawin, tapno makadanadak mat nga anak da. Iso nga isang sangit ko latan tinakaro nga iliw ko kadakwada. Tamok mat kiti apara iti masakbayak ti pampanunutan dalina. Iso asika. Gundawayam ti kanta tinam iti puder mo, friend. Saan nga itinayin materialan na ba nagtipang ifokusam iti atensyon mo? Tanapatpatag nga dayo ti inam ngam dagita abanag. Agawin ako. Takayat ko ang makasarita ti inak. Husto amin nga imbaga ti gayam ko. Arumbang lang ay patag ko ti inak. Nangron akat nakasingsing patunay kanya. Masya naklakot nga rodan iti inak. Gapoy iti kinatangsit ko kankwana. Balot! Balot! Inanang di kaya. Nanang! Aglaklako kayo iti balot. Ay, wan, anak ko. Ay na, agyaman nagtanag subli ka. Ay, kaangangkat ko launa iti lakok. Aglako aktap no dara sa makaurnong iti kwarta. Tapno maitad ko amin akayat mo kat di na kon panawan. Nanang! Pagawaninda ko mo. Sorry, no tinangtangsitan kayo iti kalabas. Patpatgan kayo, nanang. Ay, Lina, anak ko. Yakon pumanaw. Katagadala ka na imbag. Kat ilakok ti ginatang yo ang cellphone ko. Tapno adda pagbayad yo iti utang yo. Kan tulungan kayo ngagtrabaho no awan klase. Masyanak ngamin kada kayo. Nakitak no kasano ti panagsakripisyo yo para kanyak nga anak yo. Ipatpatag kayo, nanang. Anak ko, ipatpatag ka mat. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share.
The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ayan nga tanday dya, Joyce. Kuna na anak kasangputan diti pagadalan. Ngamawan mo't. Mangrugin ti exam, ngamawan pa ilang. Nasaya at nakita ka insan. Ha? Ni, di nakman awawagan iti insan diti pagadalan. Nakababain. Ha? Ala, ibaga mo na niya ti ibagam. Tapno pumanaw kan. Joaquim, ang mga noad extra kwartam. Umutang ako maure 50 pesos lang. Aramatag ko maapagpaserox. Anya? Exam? Ngamawan na pulos kwartam? Ay unay kamutan, ani? Kwa ngamin insan. Naira na ngamin nga awan kwarta ni nanang. Isong awan na itid na kanya. Awan bibiyang ko na awan aramatam. Saan man na siya ti pagutangam? Ingkagsapol iti sa bali? Kung naman lang asino matday jay, asaan nga kasapulan, friend? Kasinsin mo pa? Ay na, nalabos mo ti panagsasauna. Wan nga rin, friend. Nabainanak itay iti kaadwan ti tao. Sapay nagpigsa ti sa una. Ay na, di kanton umut-utang kan kuana. Awan lang nga ro din ti maitid na. Pagsasawa na kapay. Unay kit din aya ti anak ti Baanang. Wan nga ron. Jakmat ngamin makontak ti cellphone mo itay. Kat iso ti naira na anak kita. Iso nga iso ti nasit ka. Ay, pasensyakan nalubat ti cellphone ko. Aguri ka. Alam ba ti 200? Isupay la ti aramatem, Di mon ulitin nga umutang iti kasinsin mo nga awan asin na. Agyaman ako unay, friend. Naimbaglaangan tadda ka. Di ka madanagan. Bayadak to. Inton addan maitid ni nanang ko. Ay na, pasensya ka na nako. No inted ako majitangdan ko anak ilabada. At ako mainted ko kan ka. Saan ka kumangagot utang? Ayos lang, nanang. Naimbaglaangan tadda ni Francis ang nagpautang kanya. Kasta ka de. Mala di ka madanagan anak ko. Apaman amaalak jitangdan ko. Bayadam to ti utang mo. Kandi mon ulitin ti umasidag kin ni Kim. Wano ora asino kadakwada. Nanang. Saan kumat ngay bagbaga aguraam ita? Ti kanyak lang. Katapno saan da ka pagsasawan. Wan, nanang. Talaga saanin ang maulit. Jak kayatin ti mapabainan. Ay na, gusto lang dayjay nga inaramid mo anak ko. Utang da nga utang. Wan nga rod Pinabay na ka iti kaduan ti tao. Amin na riga ta mapaspasaran da ita. Baso lamin ti nana. Inunanan to ti kinagaranggan diyang na. Anya ita. Iyawan na talgit at trabaho na. Day tangarod ka, tatang. Barang saan mo ta maipada ni Ani kankwana? Ay, sapay la kumaa ang panagkunak. Itikas diya galad na. Imposible, asala maipada iti nana. Aga nakabalasang dayjay. Ay, kasanon ti panagadal ko, nanang. Awan mat aramatak a kwarta. Day tangarod ti parikot ko ita anak ko. Manmanumot nga minun ti agpalaba kanyak. Saan akas idi nga inaldaw. Nanang, anya nga tano sumardangak pa ilang iti panagadal ko. Ha? Wan, nanang. Agsapulak pa ilang iti panggadak. Narigat mo't numang namnamaklatan kada kayo. Kan may saan nga umdas ti matmat gadan nyo para itinaldaw-aldaw akasapulan ta. Ang anak ko, sayang ti panawan. Dualaangan at awan agturpuskan. Bayam asyak trabaho para kadata. Kumaan, nanang. Ngam awan nga rod. Maawatak mo ti sitwasyon ta. Sana bale, ituloy kong tumatlaang ti agadal. Agurno nga klaang. Ala, at dalatakan ka, anak ko. Ay, awan at talaga ti maaramida, friend. Ay. Day talaang ti choice ko. Ti agsardang pailaang. Marigatan ak ngamin may papan iti kwarta.
Una yan, Ngamin, saanin nga umdas ti matmatgadan ni nanang. kasano akon nga friend. Di awanan ti best friend ko di school. Sana bale, ituloy kong tumitlaang. Siguro, kalpasan ti do atawan. Maasyanak ngamin kininanang. Awan mati sa bali at tumulong kada kami. Oh, kita man, dua atawan. Dua matatawan asaan tang agsarsarita. Agradwarak ton Sana bali, ato matagiti kaadalan taklos mo. O di iso da pay lang ti kasarsaritam. Ni, itaman pa yasan mo akadwa ni Ani si kabakla. Ha? Apay, di mo amo ang agsardengan iti panagadal na? Ha? Kasinsin mo, di mo amo ti mapaspasamak. Ano ka? Anya ko mga minti bibiyang kukan kwa na ngay. Naging enroll pa lang amin. Isuntumot lang agsardeng. Kunamlan ka ba ilanda ngamin mo ti aggastos? Ha? Public school lang arudan ti pagadalan tayo? Marigatan da pay lang. Kasano no di private school? Awanan na. Ay, unay matanda ta panagsasaom. Hoy, kasinsin mo dayjay. Ngam kastakit din ti panagsasaom kan kuan na. Kasinsin mo dayjay. Unay kamatan. Di mo pa'y katyamanan, tasan mo ang mapadpadasan, tikas iti mapaspasaran na itaarigat. Apay pa'y lang anas nga agsaw ka iti kasta? Apay gaputa da kabailan nyo iti biyag? Ha? Yee! Anya? Nagsardeng ni Ani iti panagadal na? Kundi enroll, agsardeng matlagayam, kundi da kabailan. Wen nga rod amanong. Siguro, makiasawa mo tun. Sapay ko mga rod tabak nang tipakiasawaan na. Tap na dagunggunan na. Uwan nga rod. Ay na, uray po utom ti kunak manong. Itisan ngagbayag. Maipada dayjay kanya Auntie Linda anaga nakabalasang. Ket Diyos to, tap nagpadadan nga gina. Ha? Si kamat gayam ti masabat ko, ani. Ay uwan insan. Ay na, dandan hindi ka nailasi na. Kunaklakit din no asino abakit ti masabat ko. Kasla saan ka matin a tao? Nagapuak ngamin ije bangkag insan. Ay, isumot laan nakasusoon ka iti labba. Ala, yung kailakon day ta. Imbag lang nga day gatang nyo iti kanan nyo nga gina. Laglagi pom anak ko. Uray anya pa'y dagiti agkakasakit nga ibagbagakan kati kasinsin mo. Agtalinaed kalata kumaana pa kumbaba. Wan nga rad nanang. Kastang unay ti panagsasauna. Uray kaadwan ti tao. Anya nga ingarod anak ko. Sika ti addapan nakaawat na. Iso asikalatan ti agpakumbaba. Bayam, uray ibaga ti kayat da nga ibaga. Nanang. Ala, di mon panunutan dagita anak ko. Bayam, makaamiris dan tumitlaang. Si kamat ti masabat ko, Linda. Rabin, ngam ita ka lang nga agaway. Wan manong, nag-overtime ije bangkag. Apay, talaga nga awanan ti sabali a pagsapulan niya. Malakse, di ti panagmulmulay o di bangkag. Sapay nalakatin atang ita. Dahita nga men, no dimngag ka kumakadagiti naganak ta ide. Saan kumakasto ti karigat ti biyagyo ita? Manong. Bagbagam, di ka kaiso ng anak mo, tapno sana maipadakan ka. Mauma kayo mo't kumaitirigat Alangan nakastayo latan ngagnanayon. Ay, apo. Nayanak anak urapay, matay mo ila anak urapay. Manong. Nanang, umdas mat siguron ti urnong ko. Ituloy kon ti agadal. Ay katuan anak ko. Dayta ti or-orayat nga ibagam. Wan nanang, umadanin ti enrollment. Ag-enrollak manan. Wan anak ko. Igaud mo ti agadal. Iti kasta, saan ka ang maipada kanyak nga inam?
Ano sam tayo suti kinayat mabaryaw? Kunak nagis-iskwila ka na imbag sanggayam. Tatang, Tangay saan ka nakaturpos? Ay, ano sam, di mapan ang kargador itinatang. Tapno na may pakan mo itinasikugam. ha? Ha! Ano sam tirigat? Kasanuak paitan. Jakla pagarupan na maramid mo kanyak tikas to'y Benji. Nagtalakag kan kang amlino ko naklaan. Hello? Benji? Hello? Anya ti kayat asawain, tinangig ko asaritaan niyo iti kaayan-ayat mo, ah? Tata. Agpudno ka man! Pagkawanan ko ma. Anyat kayat mo asawain. Masikugak. Ngam sana kaya't ti boyfriend ko atakderan. Gapotadamat kayam sa bala na sikugan na. Salbag kay kidingag kapsat. Awan sirbeti gastos mi kada kayo. Pagkawanan ko matatang. Aklo nagtinagbidutak. Among friend, proud talaga aki sa'yo. Ha? Agasam nga eh. Dua atawan na nagsardeng ka. Ngam fresh na fresh di panunot mo. Ay nasa bali at talaga no nasirib ka anya. Kita man, agradwar ka itan. Sigurado, maala ka adagos iti trabaho. Si kamot, friend. Aday taka man ako na ako. Ay, ungayam. Nadamag mo tinapasama ka ni Kim akasinsin mo? Ha? Apay ni Kim, nabayag ajak nakasarsarita. Ay na, nunjak agbidon, masikog sa. Katimat Mario akabsat na nakasikog adi? Diyak ka mo dayta Husto da dyan napasama kadakwada. Tapno maamiris dati bidot da, kaya dagiti panagsasaudakan ka nga kakasakit. Ay na friend, saan ko mat apakaragsakan ti kasi napasama kadakwada? Maasyanak nga rod kadakwada. Ay na, day taman ti may sa akay kayat ko nga ugalim, friend. Nakaanos ka, ken napakumbaba ka. Maragsakan unay, iti panagturpos mo, anak ko. Agyaman ak nanang, day ti abaligi kat para kada kayo. Kamaudyanan na, ininutan amaragpat ko ti arapaap ko. Wan, anak ko, mamati akabaalam dayta. Wen nanang, kalpasan ti panagradwar ko, sapay ko mata makapasaak iti board exam. Iti kas na, makatrabaho ak matan. Tatang, ang mga nadakwar tayo. Masakit ngamin ti anak ko, kat nairan na nga awan kwartami. Anya, Pangasiyo, tatang. umutang ka kanyak. Ay, awan may pautang ko kan ka, Kim. No awan kwartayaw, ibagamit ti asawa, tagtrabaho iti 24 hours, tapno maipay na amin nakasapulan nyo. No di mo kay ko maitibilin ko ide. Saan kumakasto iti mapaspasaran nyo ita? Tatang. Gusto lang, tapno mapadasan nyo tirigat. Magsapul kayaw iti trabaho yaw. Manggad kayaw, tapno adda kwartayaw. Anya? Mapan kagsapul iti panggadam iti syudad kunam? Uwan manong. Ngamin, awan mo't nasaya at apanggadan dito'y lugar tayo. At least iya syudad, ado ti pagtrabahuan. Anya ko mati sa pulam at trabaho ijay. Kahit awan mo't maiparang mo diploma. Uray food server latan Anusak, tapnula ang adaaramatang ti pamilyak. Ngamin, awan pa'y trabaho ti asawak. Kalaat mo't ang nagsardeng da iji construction site. Kasta ya. Kahit kasano dyan anak yo. Asino ti mga iwan no bilang. Nilakay ko na manong. Total, awan pa'y mo't trabaho na. Iso asyak pa'y laang tagsapol iti trabaho. Nalangaro dading ko.
No da pagtrabahoam, ayaban nak tumat ah. Dito'y matsimbaga ni Joyce apapanak. Ato ti tao. Sa dino nga tati pangisabmita kiti resume. Kim! Ha? Si Kamat Kayam! Wen! Kas makita mat, siyak nga rod. Ay! Si kaji ibagbaga ni Joyce, agayem na nga umay agaplay dito kas food server. Ay, wen, siyak. Sa dino ka diti pangisabmita kiti resume. Okay. Agtugaw ka pa'y laang, Wen. Oray nak dito eh. Ayabak ti manager me. O sige, agyaman ako unay. Ani? Diyak lang pagarupa si kagayam ti manager iti dayto analatak apanganan. Wen insan, kaasi ti apo. Naawatak asigod kalpasan ti panag-take ko iti board exam. Naggasat kamutan, insan. Agyaman nak insan. Gapot na awagan na kon iti insan. Ha? Saan na kon nga ibain akas idi? Ay, pakawanan na kumainsan. Gapo itinsan na nasayahan nga nararamid ko idikan ka. Ay na insan, awan day jayan. Lipato mo day jay. Tinapalapas kat napalabasan. Agyaman na, kaputaman nakaawat ka kasinsin. Gan, napakumbaba ka lata, insan. Wen insan, taday tatiin sursuro ni nanang ko kanyak. Ti agpakumbabalat ka. Kinapuno na, insan. Mababaiнаkan ka. Awan rupak nga iparangkukan ka ita. No amok la kumasi kagayam ti manager ditoy. Ang mga nudyak nagtuloy nga imay. Ay na insan, awan ti rumbang apagpainam. Gapot na awan mo't sabsabali ka data. Agkasinsinta. O sige, mabalin mo ti mangrugi inton bigan.